Assalaamu calaykum kusoo dhawaada Dhallaaan Production caruurey maanta waxaynu baranaynaa alifbeetada afka Soomaaliga ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya ba ta ja ha kha da ra sa sha da a
ga fa qa ka la ma na wa ha